Assalamu alaikum достор. Мына бүгін 10 август. Бүгін буйырса биздин дагы батырларыбыз эркин күрөш боюнча Айпери Медет кызы Эрназар Акматалиев жана көңүл жубатуучу беттеш Айаал Лазарев дагы күрөшмөкчү. Азыр биз Чем де Марс деген Марсово полеге келтабыз достор. Буйырса бир 20 минуттан ичинде күрөш башталмакчы. Амане, кандай настрой? Жакшы. Достор, буйырса бүгүн бизде Мунарбек Сейитбек уулудагы бокс боюнча финалда катышат. Биз ишенебиз, тарыхта бул биринчи жолу катышып, анан биринчи алтынды ушу Мунарбек алып келет го деп. Бардыгына ийгилик достор, буйырса биз менен болуңуздар. Урматтуу достор, дагы айта кетчү нерсе, биз ушул Парижге келип, Парижде, Италияда болдук, Стамбулда болдук. Бизге ушул жардам берген досторубуз Авиакасса, Green Travel бул жака бардык маалыматтарын калтыртып коебуз. Сиздерге арзан билет, отелдерди кантип бронировать этиш керек, туура бардыгын сиздерге өз орду менен арзан баада, сонун шарттары менен сиздерге бронировать этип сатып беришет. Кайрылыңыздар достор, Green Travel. Дагы бир разычылык билдире кетчү, бул паблик проспорт Кыргызстан Манас байкеге да разычылык билдиребиз. Биздин видеолорду колдоп элдер менен бөлүшүп берип жатканына Манас байкеге да чоң рахмат. Бир нече убакыттан кийин эркин күрөш боюнча биздин балбандарыбыз чыга баштайт. Бул жерде эл абдан көп. Билет сатып алайын деп жаңы келгендерге билет дагы жок. Билеттер абдан кымбат. Маалымат болсун сиздерге, билеттер бул жерде 100 евродан өйдө башталат достор. Эң арзаны 100 евро. Адам көп, абдан. Айаал Лазарев бүгүн кола медаль үчүн күрөшөт. Азыр Канадан балбанын жеңди достор. Men's freestyle 125 kilo Repêchage in the red, representing Kyrgyzstan, Ayaaal Lazarев. In blue, representing Canada, Омурбеков. However, when we are on the mat and the official looks for confirmation, must get confirmation from the red chair, and it's like we're struggling to get the confirmation. He has an opportunity to challenge once per bout. If they lose the challenge, their opponent will receive a point for the lost challenge. If they win, which means the score changes. The touch is confirmed by the judge and the match chairman. So we have two confirmation and foul confirmed and blue challenge lost. Et vainqueur en rouge pour le Kyrgyzstan. And the winner on that seed from Kyrgyzstan, Ayaaal Lazarев. Достор, Айпери Медет
Kızı birinci betleci Kıtaylı Kalban Necati. Ayperi. Representing Parижdен, Ayperi, Medet, Kızı. Et en bleu, pour la République populaire de Chine. Medet, Kızı. Et en bleu, pour la République populaire de Chine. Et en bleu pour la Pologne. Couple world medalists. In his third Olympic Games, he's a two-time world bronze medalist. He was bronze in 2018 in Budapest. He was bronze in 2017 right here in Paris. Ayperi Medet of Kyrgyzstan. World silver and world bronze medalist in her second Olympic Games. I want to go to the game. I'll go on and last. Et tapis un vainqueur en bleu pour la Mongolie. Your winner on mat A from Mongolia, Tulga Tumor-Ocha. Lutte libre homme, 65 kilos. En rouge, Dostlar 15 sekund kaldı. Ayperi Medet kızı 1-8 final. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cegiş dostlar, Cegiş. Ayperi Medet kızı çeyrek final. vainqueur, tapis B en rouge pour le Kirghizistan. Your winner on mat B from Kyrgyzstan, Ayperi Medet. Hadi dostlar, Ernazar Akmataliев. Ernazar! 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 Ernazar давай! Tapis C, huitième de finale. Homme, 97 kilos. En rouge pour les États-Unis d'Amérique. On mat C, men's freestyle 97 kilos, wearing the red, representing the United States of America, Kyle Snyder. Et en bleu pour la République populaire de Chine. In blue, representing the People's Republic of China, Görünüyor. Gidiyor, gidiyor.
You've got three-time world champion of the United States, Kyle Snyder. Now a three-time Olympian 2016. He was the Olympic champion. In Tokyo, he was silver. We have a blue challenge on scene. Challenge decision number 10. Ladies attacking, but then come a counter-attack by blue. Change direction. Cetin var. Oğuz var. 11 var. Et sur le tapis, vainqueur en rouge, représentant la Hongrie. Your winner on mat A, in the red from Hungary, Ismail Musakayev. Dostlar, Tilek'e karşı Ernazar Akmataliев birinci betleşten жеңилип kaldı, biroq buyursa Musakayev finalga çıksa bizden Ernazarga 3-cü orunga күрөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот. Эрназар лучший. Dostlar, Айпери Медет Кызы çeyrek final. Buyursanız India'nın balvanını utatla üşenemiz. Bardığız şınansızlık men kütüp atabız. Айпери! Et en bleu, représentant l'Inde. In blue, representing India, Ritika Pura. Allah Айпери! Bardıq videolar çağıldır Perot kanına. Amangeldi Asaналиев. 97 kilos. En rouge, Buyursa représentant cengiz bir tarafta dostlar. Bardıq videolar çağıldır Perot. Et en bleu, représentant l'Ukraine. In blue, representing Ukraine, Burazi Nshlitse.
world champion is taking on Gibi Matsarashvili, two-time world bronze medalist. So the accolades, it's already as tough as it is to get into the Olympic Games. Doing Musakayev kind of things. L'équilibre en 97 kg. En rouge. Айпери! Ай! Vainqueur, tapis B. En rouge, représentant le Kirghizistan. Урматтуу достор, сүйүнчү Айпери Медет кызы жарым финалда. Kyrgyzstan, Айпери, Медет Кызы. Айпери! 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 Достор, Айпери буюрса жарым финалга чыкты. Бүгүн кечинде финалга чыкканга аракет кылат. Жана андан тышкары Айсулуу Тыныбекова менен Айаал Лазарев коло медаль үчүн күрөшөт. Достор, ошондуктан бизде лайк басып, комментарий жазып, каналыбызга катталып колдоп туруңуздар. Биз сиздерге бүгүн кечкини дагы баардыгын чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар.